дуруд шунавандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир аст ва имрӯз душанбе 25 майи 2020 сол. дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман тӯли 10 соат таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро ошно хоҳед шуд. шаби 24 ба 25 майи соли ҷорӣ ҳавопаймои ширкати ЮТР бо анҷоми як парвози махсус аз Москав ба Душанбе муҳоҷирони тоҷик аз ҷумла онҳоеро ки аз Русия ихроҷ шудаанд ба Тоҷикистон интиқол дод. ҳавопаймо соати 21:30 ба вақти Душанбе аз фурудгоҳи байналмилалии Внукова парвоз кардааст. нафарони ихроҷ шуда бошанд ба таври ройгон интиқол ёфтанд. тайёраи ширкати ЮТР ҳангоми бозгашт аз Душанбе ба Москав муаллимони русро ки тибқи созишномаи дуҷониба дар баъзе аз муассисаҳои таълимии Тоҷикистон дарс мегӯянд ба Русия меоварад. рӯзҳои наздик боз ду парвози дигар барои баргардонидани шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. ҳамин тавр рӯзи сешанбе 26 май парвоз дар масири Душанбе Красноярск ва Душанбе Екатеринбург низ аз рӯи нақша бояд сурат бигирад. ҳамчунин бино ба хабаре ки Спутник Тоҷикистон пахш кардааст, дар рӯзҳои наздик боз ду парвози дигар низ аз шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербург анҷом дода хоҳанд шуд. тавре дар хабар омадааст 29 майи соли ҷорӣ парвози махсус дар масири Душанбе Москав соати 16:00 ва санаи 3 май бошад соати 19:00 аз Душанбе ба самти Санкт-Петербург Русия ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол ширкати ЮТР бо ирсоли паёмаке огоҳ кардааст ки парвозҳои мустақим аз Русия ба Тоҷикистон аз санаи 1 июн оғоз меёбад. ҷаҳати дақиқ кардани матлаби мазкур бахши хабарии радиои муҳоҷир бо масъулони фурудгоҳҳои байналмилалии Жуковский, Домодедово ва Внуковаи шаҳри Москав тамоси телефонӣ гирифт, вале масъулони майдонҳои ҳавоии мазкур дар суҳбат иброз доштанд ки токунун бино ба сабаби пандемия аз коронавирус сарҳадҳо бастаанд ва то ҳол нақшаи парвозҳои мустақим муайян нест. ташкили парвозҳои чартерӣ бошад ба салоҳияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ё фурудгоҳҳо дохил нестанд ва аз ин рӯ масъулони фурудгоҳи байналмилалии Жуковский, Домодедово ва Внуковаи шаҳри Москав дар масъалаи парвозҳои мунтазам ва ё чартерӣ ҳеҷ ҷавоби дақиқе гуфта натавонистанд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон қаблан дар изҳороте таъкид дошта буд ки баргардонидани ҳамватанон аз кишварҳои хориҷ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва бо даст ёфтани имконот бо ташкили парвозҳои чартерӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ба ватан аз кишварҳои хориҷ баргардонида мешаванд. қаблан низ хабар дода шуда буд ки аз Русия дар ҳар як парвози махсус дар навбати аввал тобути ҳамватанони фавтида ва баргардонидани нафарони ихроҷшуда ки дар боздоштгоҳҳои муваққати интизори бозгаштанд авлавият дода мешавад. ҳамин тариқ ҳафтаи гузашта аз ҷумҳурии Туркия, Украина ва Русия парвозҳои чартерӣ ба самти Тоҷикистон анҷом ёфта буданд. ҳамчунон тибқи хабари баъзе аз расонаҳои мустақил, рӯзҳои наздик парвозҳои махсус аз шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб ва шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москави Федератсияи Русия низ бояд анҷом дода шавад. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед ва аз музофати шансии ҷумҳурии мардумии Чин бо як парвози махсус ба Душанбе табибони чинӣ ҷиҳати кӯмак ба ҳамкасбони тоҷикӣ худ омаданд. гуфта мешавад ки ташрифи 14 нафар сироятшиносон ва табибони бо таҷриба дар мубориза бар зидди COVID-19 аз Чин бо даъвати шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ сурат гирифтааст. ҳамчунин тариқи ин парвози махсус ҷониби Чин ба ҷумҳурии Тоҷикистон 15 адад дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ ки ҳоло дар ҷаҳон аз қимматтарин ва камёфтарин таҷҳизотҳои тиббӣ мебошанд ирсол доштааст. инчунин дар кӯмаки башарии ҷониби Чин маводҳои доруворӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ низ буданд ки маблағи умумии онҳо $700,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфта мешавад. қисми навбати кӯмаки башардӯстона ба Душанбе расонида шуда дар байни беморхонаҳои пойтахт тақсим мегардад. хотиррасон мекунем ки дар Тоҷикистон шумораи умумии мубталоён ба COVID-19 то санаи 24 майи соли 2020
به 2929 نفر رسید. از آغاز پاندمی از سطح فوت به 46 نفر برابر شده 1301 نفر بیماران تاکنون شفا یافتند. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки сӯхтор дар бозори марказии ноҳияи шаҳри тузи вилояти хатлон рӯзи 24 май тақрибан соати 17:30 дар майдони 800 метри мурабба рух додааст. барои хомӯш кардани сӯхтор 11 нақлиёти махсуси сӯхторнишонӣ ва мошинҳои обкаш аз ҷузу томҳои мустақили хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ сафарбар карда шуда алангаи оташ соати 20:00 ба вақти маҳаллӣ хомӯш гардидааст. дар натиҷаи сӯхтор 2 анбор барои маҳсулоти кишоварзӣ, 12 мағозаи хӯрокворӣ ва 10 нуқтаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ зарар диданд. инчунин беш аз 30 мағозаи дигар аз оташ наҷот ёфтанд. ҳамзамон хатари сарзадани сӯхтор ба биноҳои филиалҳои амонатбонк ва агроинвестбонк ки дар наздикии бозор воқеанд пешгирӣ карда шудааст. طبق معلومات پیشکی سبب سرزدن سوختار در بازار مرکزی ناحیه شهر توزی ولایت ختلان سرباری در ناقل‌های برقی گفته می شود. نسبت دلیل مذکور پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. خوشبختانه در این فاجعه کسی از آدمان از سوختار ضرر ندیدند. و از تاجیکستان به مسکو برمیگردیم. ماموریت اداره شهرداری مسکو درباره جزئیات مرحله نوبتی برداشتن محدودیت‌ها در مسکو خبر دادند. اولا مقامات نقشه دارند که مغازه‌های غیر عضوخواری را گشایند. بعد از این کار کارخانه‌های خدمت‌رسانی از نو برقرار کرده می شود. ولی برای عملی بکار کردن چاره‌های محدود کننده سنه مشخص گفته نشده است. مرحله نوبتی لغو محدودیت‌ها در مسکو که وابسته به پاندمی کرونا ویروس پناه مانده شده است، افتتاح انشاءات فروش مال‌های غیر خوراکواری و خدمت‌رسانی معیشی را پیش بینی می‌کند. در این باره معاون رئیس پایتخت روسیه ولادیمیر یفیموف خبر داد. با گفته معاون رئیس شهر مسکو ولادیمیر یفیموف، تعداد زیادی مردم با تجارت غیر غذایی مشغولند. ولادیمیر یفیموف آن را یکی از عنصرهای اساسی زنجیر از استحصال کننده تا استعمال کننده نامید. وقتی سودای غیر غذایی برای ما کار نمی کند، گرچند که صنعت گشاده است، آن استحصال را به طور نظررس محدود می کند، گفت معاون رئیس شهر مسکو و علاوه کرد که عین زمان مأموریت شهر مسکو به راه ماندن سودای غیر عضوخواری را تدریجاً به کار می درآورند. پس از افتتاح مغازه‌های غیر عضوخوار، مقامات نقشه دارند که کار بخش خدمت‌رسانی معیشی را نیز دوباره فعال کنند. معاون دیگر شهرداری مسکو آناستاسیا راکووا اظهار داشت که پس از افتتاح مرکزهای خدمت‌رسانی بسیار جانبه یا به اصطلاح روسی MFC و تحلیل وضع کرونا ویروس در پایتخت درباره گشودن بخش خدمت‌رسانی قرار قبول کردن ممکن است، اما وی سنه مشخص را برای دوباره به کار درآوردن چنین کارخانه‌ها دقیق نگفت. آناستاسیا راکووا قید کرد که با چاره‌بینی‌های عمومی در مسکو باشد در مرحله اخیران اجازه داده خواهد شد. و در آخر نشر خبر یک خبر نیز هست و از مسکو به اسرائیل نظر میکنیم. در اسرائیل دولت اولین مرافعه دادگاهی اوید به پرونده سروزیر کنونی بنیامین نتانیاهو آغاز گردید. سروزیر حاضره دولت اسرائیل بنیامین نتانیاهو به رشوه‌ستانی، نقض اعتماد و به قلابی عیبدار می شود. جنایت از همه جدی که مقامات سروزیر را در آن عیبدار میکنند این دست زدن بنیامین نتانیاهو به رشوه‌خواری می باشد. بنیامین نتانیاهو نخستین رهبر اسرائیل می باشد که هنگام اجرای وظیفه اش همچنان در کرسی عیبداری نشسته است. از این پیش نیز چندین تن از راهبران اسرائیل را دادگاه محکوم کرده است، اما بعد از انجام دوره صدارت حکومت چنین عملها صورت گرفته بودند. حالا دادگاه عالی اسرائیل اولین مرافعه را جهت بررسی سه پرونده جنایتی علیه سروزیر بنیامین نتانیاهو شروع کرده است که انتظار می رود مرافعه ها چند ماه دیگر طول کشد.
سامیان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو موجیر شنیدید. با شما استراحت با فراغت تمنا میکنیم و در ساعت‌های بعدی ما را انتظار باشید با خبرهای تازه. سلامت باشید.